F'nofs id-deżert tal-Ġordan, f'post immarkat mill-luġieħ tal-gwerra, il-Prim Ministru Robert Abela żar il-kamp tar-refuġjati għal Zatari, l-akbar wieħed tax-xorta tiegħu fid-dinja. Il-kamp u d-dar temporanja għal madwar 70,000 persuna, nofshom tfal li ħarbu mill-kunflitt devastanti fis-Sirja. Operat mill-Aġenzija r-Refuġjati tal-Ġnus Magħquda, il-UNHCR, għal Zatari mhux biss jipprovdi kenn imma wkoll ċans għal ħajja dinjituża. Hemmhekk Dr. Abela ltaqa' mal-ħaddiema dedikati li ta' kuljum jieħdu ħsieb din il-komunità vulnerabbli u rabajnieh kif taħdem din is-sistema ta' tama f'nofs il-miżerja. Il-kamp joffri wkoll il-faċilitajiet ta' 32 skola li jilqgħu 23,000 student. Minkejja dan l-isfidi ma jonqsux kif jispjega manager fil-kamp. Currently we are in a very challenging funding situation. And we welcome the continued support of the international community to refugees in Jordan. Basically, what we need is sustained support to refugees, whether they are still here in Jordan or when they are able to return, fortunately, to Syria, which we are beginning to see in these days. Fil-post il-Prim Ministru Malti wkoll kellu momenti personali fejn poġġa ma' familji li rrakkuntawlu l-istorja tagħhom kif waslu sal-kamp, xraw, xtilfu u kif qed jippruvaw jibnu ħajja ġdida mill-ġdid. F'mument ħelu il-Prim Ministru wkoll qatt jilgħab il-futbol ma' wħud mit-tfal refuġjati. Fl-aħħar tal-jum Dr. Abela ħabbar li Malta se tkun qed tagħti kontribut finanzjarju lil operat ta' dan il-kamp bħala qatt konkret ta' solidarjetà internazzjonali. Hawn f'messaġġ ta' tama l-Prim Ministru spjega li meta wieħed jara dawk li jgħixu dawn in-nies kuljum nifhmu kemm il-paċi essenzjali biex tinbena l-istabilità politika u ekonomika.